Sanibonani balandeli bakhaya, ngikhuluma noMakhosi Umdlalo selo. Ngiphuma ngaphansi komkhanya kude abangoma. Ngokusebenza bakwethu ngisebenzela eDurban ngiyatholakala, isePietermaritzburg futhi ngiyatholakala ngoba ke ngithole imibuzo eminingi futhi efana naleyo. Namhlanje angizoba kude kakhulu kodwa ngithe kunento engifisa ukuthi namhlanje siphinde sizoyiqikelela futhi namhlanje. Noma ngithi singayijahi ngendlela esizwa ngayo kepha engathi singake futhi sibheke nangamanye amehlo. Sizokhuluma ngokufaka kwabantu abadala ekhaya. Indlela yokufaka kwabantu abadala ekhaya ke ihlukene ngalendlela ezisimanga ngoba siyizangoma noma singabathandazi sisebenza ngendlela ezingafani. Siqhamuka nendlela engafani yokubeka futhi into. Okay, asiyelana ke ekuthenini kwami ngithi mina engazi ukuthi mengabe uzofaka abantu abadala engazi ukuthi ungangajaha ukubafaka ngendlela osuke uzwe ngayo. Yini enza ukuthi ngisho njalo na? Ake sithi ke manje okay ekhaya nangumfana uphuma umuzi uphuma umuzi ke manje ufuna ukufaka abantu abadala. Umuntu onjengana naloyo njengenjwayelo noma ngokwazi yebo ubaba womfana ngizwe ukuthi ngithini okuhle ilunga lomndeni kodwa nje kwamanje ngoba ngiyangathekisa ake ngithi ubaba womfana umele ayomfakela umfana abantu abadala lapha oyomfakelani idlozi noma mangabe futhi uwumlanjwane ekhaya kumele kube khona umalume ayokufakelani abantu abadala ekhaya. Angithi kusho njalo futhi mangabe kusho njalo baqinisile angithi bese kuba khona lento ethi asikho isidingo sokuthi mengabe uyofaka abantu abadala emsamo noma ekhaya ebese wena ubiza isangoma noma wena ebese ubiza inyanga ukuthi labo bantu abantu abazokufakela abantu abadala. Kusho kanjalo noma indlela esike sizwe besho kanjalo. Okay, usuzwileke wena ukuthi okay ngiyakwazi vele ukuzifakela abantu abadala futhi okuyiqiniso yebo umuntu wasekhaya vele okumele afake abantu abadala. Ngeke ngisuke mina ngowakamdlalo ngiyoba ngoqhoqholoshe emsamo wakamchunu ngiyofuna ukufaka abantu abadala bakhona. Ngithi mina uzokhuluma nje emsamo ngithi ngifaka abantu bakhona bapha abantu bakubo bakulowo muzi ngoba ibona ufuna bakhulume babiza abantu bakubo babafake ngaphakathi ekhaya. Okay ke ake sithi abantu abadala ke manje usuyabafaka ke noma sithi ubaba ke manje ubaba uyofakela umfana abantu abadala kwakhe njengomuntu osephuma umuzi. Okay, nansi ke indaba ke la isuka khona. Angithi ngiyazi ukuthi indlela zokufaka abantu abadala oqala zihlukene. Khona abathi umuntu ngizoba memeza olwandle, ezobalanda emanzini, isentabeni. So ziningi indlela zokufaka abantu abadala ekhaya. Kodwa umuntu before afaka abantu abadala omunye usuke etsheliwe ukuthi akenze ngayiphi indlela. Mina la ngifuna ukuya khona isekutheni kunento engifuna niqaphele nento eyingozi eshaya abantu abaningi abangayiqikeleli ngenxa yokuzwa ukuthi kuthiwa ungabizi isangoma ungabizi umthandazi mengabe uyofaka abantu abadala kumele abantu abadala uyakwazi ukuzifakela okuyinto futhi vele eyiqiniso kodwa mina ngifuna abantu bayibheke ngelinye ihlo futhi lento. Usuyabafaka abantu abadala uyafika esangweni lengendlayelo nazi izilwane nalo ukhamba lezulu la nanku drink la nansi impepho la yonke into ngendlela vele kumele indlela abantu abadala abafakwa ngayo. Angithi ngiyakuzwa ukuthi ngithini. Usuyabafaka ke manje abantu abadala ngaphakathi shisa impepho umalume nomshisa impepho ubaba ekhaya nathi nomzumndeni siphelele la sisesangweni la sikhona umemeza abantu abadala umemeza izalukwazi umemeza amakhehla umemeza wonke umuntu wekhaya ukuthi akangene ekhaya ngaphakathi
sasebe seniyakwenza-ke lokho seningena ngaphakathi ekhaya uyafika emsamo uyatshengisa indlu ukuthi nansi indlu engicela ukuthi nihlale kuyona ninganyakazi ingabi khona umuntu ozoniphazamisa nenze yonke into ngendlela-ke eyenziwa ngayo nibanike isithebe abantu abadala ngoba phela bafuna isithebe nenze ngendlela eyenziwa ngayo. Mase kwenziwe-ke nansi indaba-ke la isuke ibe khona noma ngithi ubungozi bokuthi lingabi khona iso elikwazi ukubona ngale ngesikhathi nini ekhaya nifaka abantu abadala. Senibafakile abantu abadala ekhaya mhlambe kuzophela inyanga kuhle kunjaya kuyaqala ekhaya khona ingane iyagwazwa ingane makhona ingane zomfana siyaqatshanwa ekhaya ziyagwazana ingane omunye yeza thube sengozini bese yasuka inkinga. Kwenze njani ngoba siqeda kufaka abantu abadala la ekhaya kuwenzeka kanjani ukuthi ebese kuba khona lezi zinkinga eseyiqhamuka. Isithe yami inkinga enene angithi belikade ningenaye umuntu oyiso elikwazi ukubona ngale ngenkathi nina nifaka abantu abadala okusho ukuthi lokho kuyingozi. Angisho ukuthi mangabe ubiza umthandazi noma ubiza usangoma vele kufunakala siqhuloshe ephepheni akumele, kodwa isangoma noma umthandazi mengabe efikile ngesikhathi nifaka abantu abadala usuke ezonigayida njenganomuntu ozobheka ukuthi noma ozokwenza sure ukuthi awabi khona amaphutha aenzakalayo ngenkathi nina ekhaya nifaka abantu abadala. Vele umuntu wasekhaya ufunakala ashisa impepho umakhosi noma umthandazi seningambika ukuthi njenganomuntu okhona ukuthi akasiye owasekhaya kodwa uzonisiza naye. Angithi ngiyakizwa. So into engifuna ukisho ukuthi-ke ngesikhathi kusekonakala akithi bele kade ningenalo iso lesithathu nakhohle ukuthi isangoma noma umthandazi ukube ubekade ekhona ukube kukhona urongo obekade ukhona ngesikhathi nifaka abantu abadala yena ubezosheshe ayibone leyo nto ebese ekwazi ukwenzani ukuyilungisa leyo nto ngaleso sikhathi. Ngizokwenza nje i-example. Angithi ngesikhathi nina nifaka abantu abadala ekhaya okokuqala umuntu osuke eshisa impepho njengoba kusekhona isangoma noma umthandazi uzokwenza sure ukuthi umuntu oshisa impepho mekhuluma empephweni ukhuluma izinto ezilungele kunezinto ongakwazi ukuzikhuluma empephweni. Impepho madoda iyahlonishwa awuvesana ukukhulume noma kanjani kanti khona omunye umuntu okakhuluma azitshela ukuthi empephweni ukhuluma kahle kanti useyona. Yabona kanti izinto bese sijika ziba into enkulu ngale edlozini nekade ethi ukhuluma kahle. So makhona isangoma noma umthandazi noma ngabe ubani usuke ezonilekele ngaleso sikhathi usuke ezobheka indlela izinto ezinjengalezo futhi ezonitshela ezonikhuthaza noma ngithi ezonifundisa indlela ukuthi kufanele nikhulume kanjani nabantu abadala. Ngoba into ebalekile vele mawufaka abantu abadala ulimi lakho ukuthi wena ukhuluma uthini empephweni ukuze kusukume laba bantu basondele bangene ekhaya. Akithi ngiyabona. Okunye ke la kube khona ke inkinga ke njengoba ngithi mina mase nifaka abantu abadala senibafakile ke nasifakela ngendlela ebafaka ngayo bese uqubuka impi uthothi ingane seziyagwazana noma seziyagwazeka la igwazeka khona kube khona izingozi ekhaya. Angithi nina kunizifakela abantu abadala nafaka vele noba behambe ngengozi nabafaka ekhaya ababehambe vele begwazene ababehambe vele bexabene nabathatha nababeke emsamo nabahlanganisa nathi nina nathi nanti ikhaya nanku umsamo esicela ukuthi nina nenzohlala labantwana bagezanga ngaphandle kwesango kuqala kumande nibafaka ngaphakathi kanti kube khona elinye iso elikwazi ukubona ngale belizocela izinto ukuthi ngeke mnaku la kushoda khona akakwenzeka u6 no7 abantu balekhaya before sibafake ngaphakathi kwegcila kuleli khaya ake siqale sibahlambulule kuqala ake sithi laba abahamba ngezingozi ake sibageze before bangene ekhaya kahle. Laba babegwazene bahamba ngezikhali ake sibageze kuqala sibahlambulule futhi uma nde bengena phakathi kwekhaya
Angithi ngiyangizwa ukuthi ngithini. Kunezinto ezimdingayo umuntu obuka ngeso elingale. Nina eningeke nakwazi ukuthi niwumndeni nikwazi ukuzicontrol noma nikwazi ukuzibona ukuze sikwazi ukuthi zilunge. Kodwa kuba khona kwalowa muntu kodwa manje ake seniyasizakala sekugezwa labantu benze awukwazi ukufaka abantu ekhaya bengageziwe bengahlanjululiwe ngoba isikhathi esiningi umuntu indlela umuntu ahamba ngayo noma ahambe ayenza uyabambelela kuyona. Kodwa manje mase nimfaka ekhaya nasenizomcela ukuthi sicela ukuthi ube yidlozi elihle thina la ekhaya ngaphakathi eligezekile elizofika lizosisebenzela elizofika lizothanda izinto ezinhle fike phinde lenze izinto ezinhle. Lo muntu ufuna nimgeze kuqala nimgeze amathunzi nimgeze indlela ahamba ngayo nimsusi nimgeze ngayo yonke indlela nenze sure ukuthi mengena phakathi kwekhaya ungena ewumuntu ngempela ozoba yidlozi elizonisebenzela ngaphakathi kwekhaya. Ningafaka abantu abadala ekhaya bengageziwe ngoba ngiyibuke lento isishaye abantu abaningi ukufaka abantu abadala ekhaya ngaphakathi bengageziwe. Angithi ngiyabuzwa ukuthi ngithini. Usubafakile ke nabantu abadala ekhaya bangene ngaphakathi ekhaya usubagezile wabahlambulula sekukuhle bayangena ke manje oshisa impepho ekhaya ashisa impepho bangena abantu abadala nibakhombise indawo. Mase nibakhombisile indawo bese nikhohlwe ukuthi labantu enibahlanganisile khona abahamba bexabene khona abahamba benukene khona abahamba bengangenelani. Angithi ngoba nina anikwazi lokho nizobeka abantu abadala nibatshengise nibanike ithebe maqeda emva kwaloko bese umndeni uhlukana phakathi ngoba ngithi nina nilanda abantu ababekade bengazwene ababekade bexabene ababekade benukana nabafaka ekhaya umndeni uzohlukana phakathi kuzo lento eyenzeka kubona ngale izokwenzeka kunina la emhlabeni egcekeni. Angithi ilapho kusuke sengena khona ke inhlambuluko. Abantu abadala nibagezile nabaqeda nabahlambulwe ngaphakathi ekhaya senibafaka ngaphakathi ekhaya akuhlanjulukwe phela manje na abenzelwe inhlambuluko bakhonjiswe inhlambuluko yabo kucelwe ke manje ukuthi ke manje sesicela ukuthi ababekade bengangenelani sicela ukuthi bangenelane ke manje ababekade benukene namhlanje sithi sicela makuphele ababekade bexabene bebophelene inhliziyo namhlanje sicela ukuthi kuphele kuleli ekhaya sicela ukuthula sicela ukuthi makube kuhle. Angithi ngiyabona ukuthi zincane izinto ezenza ukuthi umuntu agcine esefaka abantu abadala athi umuntu usengifaka mina abantu abadala so okwesi9 manje ngilungisa umsana ngifaka abantu abadala okwesi7 ngifaka abantu abadala kodwa kulungi kuthiwa khona umuntu osele emuva. Isikhathi esiningi ke mangabe ufaka abantu abadala lento yokufaka abantu abadala idule ngalendlela eyisimanga akufunakala ngeke ukuzele ngobuso ukufaka abantu abadala akuyona into ongayizela ngobuso ngoba nawe inyanga noma isangoma noma umthandazi ngeke ushone emzini womuntu ufuna ukhuleke uma umzini womuntu ufuna ulambe eswini ufuna ukhulume nedlozi lakho ngoba uyothwala umsebenzi omkhulu lapha ufuna ulalele la ezindlebeni ulalela ithongo la kulowo muzi ulalela ithongo lakho ukuthi kuthini ufuna uphume kulowo muzi into ozoyenza yenzekile. Okay la engikhona kusekutheni ngesikhathi ke manje ngoba phela manje kukhona iso lesithathu elungithandazi noma elisangoma noma ngabe ubani ozosiza ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi manifakele nina abantu abadala ekhaya uthola ukuthi khona mhlawumbe uanti usele esangweni ngesikhathi nibafaka esangweni mangene kodwa bangangena bonke khona nje lo yedwa osele. Angithi manje lo sale esangweni mangabe kukhona umuntu la ekhaya wesolesithathu izokhuluma ithonga kwazi ukuthi abantu abadala bangakhuluma noma ngabe isithunya sakhe singasho ukuthi nangu anti osele esangweni sekufuna yena abuze ukuthi uanti esangweni usale ngaliphi usaliswe yini esangweni. Angithi mhlawumbe ngabe ebuza into yakhe siyasho ukuthi lo muntu osele esangweni uthi akuziwe ufuna izibane kuziwe nezibani mhlambe kuziwe namanzi ngenza umzekeliso ngoba abantu abaningi idloza ngene ngendlela efanayo akubona wonke umuntu othi mengene ekhaya ingaseka uthola ukuthi wonke umuntu ufuna ungena ekhaya ngendlela efanayo. Mhlawumbe udinga amanzi adinga izibani ngala kuphinde futhi kushone esangweni sebebafakiwe kodwa manje funa niphinde lo manje funa nilande lo wamuntu osele esangweni funa manifika esangweni ufuna ushisa impepho ashisa impepho ancengu la muntu ngalezi zibani funa kukhulekwe
ngoba kungenzeka lo muntu osele esangweni nje befuna ukungena ngomkhulu ekhaya ube umuntu vele obekade ekhuleka ube umuntu okhuleka kakhulu othandazayo futhi uthi ubengena leli ikhaya ufuna ukungena ngomkhuleko angithi ngiyangezisa ukuthi ufuna ukukhuleka ke manje esangweni uncengwa kunxuswa ngomkhuleko kumenyeza ingilozi umuntu amemeza uNkulunkulu uncengwa lo muntu ukuthi angene ekhaya awudinga uthola ukuthi omunye uthena ufuna ukuhlanjulwa ngamanzi phela usiyahlanjululwa kuyakhulekwa emva kwaloko bese kucula ingoma yokholo ebese umuntu eyangena ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi izona zonke lezi zinto eziba izinkinga mangabe uthola ukuthi kulungiswa izinto zomsamo nizenzela nina nodwa ekhaya ngoba nisuke ningazi akekho usuke niso lesithathu lokubona ukuthi khona okade sele. Usiyakwazi uanti ukuthi uyangena manje ekhaya nangengena ubefuna umkhuleko ukuze angene ekhaya. Abanye abantu abadala abanye abantu abadala abanye bafuna ijadula khona ababezongena ekhaya. Kona bangena befaka amabhesho bamabhinqi kakhulu ofuna mangena abafuna makushisa impepho kuthiwa singene ekhaya manje abafuna kusine kubhekwe phezulu abantu bemizi abantu abafani. Manje niyamdinga umuntu ozobheka izinto ezinjenganaleyo ozobeza indlebe zenu kubantu bakini abangasekho nabantu bakubo ngoba kuyaxhumana ozobezolalela ukuthi abantu abadala bathini ozobheka ukuthi akukho yini okuphuma eceleni kahle kahle lo muntu usuke ezosiza nina. Angazi noma ngizwakala so bengithi angicacise lapho ukuthi kuyinkinga noma nako kuyingozi kodwa indaba yokuthi enene kuthiwe kube ukuthi umndeni thiwa abantu abadala ningazifakela nina so bengifuna ukuthi ngicacise izinkinga abantu ababhekana nazo ngokuthi umuntu athi mina ngizifakele mina ngedwa abantu abadala ekhaya kodwa kube khona izinto angabe sakwazanga ukuzibheka eziba zinkinga uthola ukuthi ngifakelile kodwa manje kwesi8 angazi ngoba phela ngenza ngendlela shothi awenzi ngendlela ngoba vele uyazenzela usungenaye umuntu osuke ezobheka ekhaya ukuthi abantu bakini bafuna ukufakwa ngayiphi indlela kubona bonke abantu abafuna ukungena ngembuza kubona bonke abantu abafuna ukungena ngezinkukhu ekhaya akithi nyangisi umtheni akubona bonke abantu abafuna ukungena ngamakhandlela ngesibane ekhakhulezo bebangena esangweni umuntu ufuna abheke ukuthi abantu bakini babantu abanjani bafuna ukungena ngayiphi indlela ekhaya ngaphakathi bese kuqikelela zonke lezi zinto lezi ekumele ziqikelelwe ukuze ekhaya masibengenele abantu abadala bese kuba khona ukuthula kungabi khona ukulwa kubantu abangasekho niyazi ukuthi bahlanjululiwe niyazi ukuthi baxolelene nathi niqamba nicela izinto zenu enizicelayo emsamo nisicela kubantu abakhanyayo abaziyo ukuthi njengoba befakuleli ikhaya bazosebenza bazosebenzela nina bazoba yidlozi elihle kunina abasaxabene ayisekho lento yokuthi abangenelani ayisekho lento yokunukana ngoba vele idlozi ngesikhathi benukana ngale labasemhlabeni bayanukana ngesikhathi bexabene ngale nani la niyaxabana ngoba vele into enziwa yibona so ngesikhathi kukhona ukuthula ngale namnini egcekeni nisekhaya kuzoba khona ukuthula kubonakala impilo yaphambili kubonakala izinto zenze egcekeni kubonakala ukuthi safaka abantu abadala ekhaya izinto kwanyakaza kungena ithongo la ngempela yini ithongo la ngempela lisizwe yinina ngoba ligeziwe lelithongo nithathela litshengisa ikhaya nase niligeza nasiza ababekade beneyinkinga angithi kuyazwakala sengikhulume kwanele ngicabanga ukuthi nje iloko kodwa ke bengifuna ukuthi namhlanje ke sikhulume ngabo ingakho nibona nesihloko sithi ningajahi ukufuna ukufaka abantu abadala bengisho kanjalo bengenzela into engakanani ukuthi ningajahi ngoba khona umuntu owaziyo ukuthi okay ngiba kuthiwa abantu abadala vele ngiyakwazi ukuzifakela bese ethi umuntu ngiyosifakela yini kodwa uthole ukuthi usekuphinda naka10 naka12 eloku efaka abantu abadala ngoba azi ukuthi vele uma abantu abadala yakwazi ukuzenzela yebo akuphikiwe vele futhi baqinisile yakwazi ukuzenzela kodwa bheka amasayidi lokho kunezinto wena umuntu osuke ungakwazi ukuzibona ngeso langale nongakwazi futhi wena ukuzenza osuke ungazi ukuthi zenziwa kanjani so nje okunye ke nje engizokucela bandla ukuthi niphinde futhi niqhubeke njalo ke ni like phela bakithi bandla ni subscribe ni comment sophendula nje sungikhanya kude injalo nje ngicela ukuthi ke ebese ngiyidede yami indawo sengijulukile ngijuluke ngiyezwa manje ukuthi hayi khona awukade ngikhuluma
emakhosini, thokozani.